ka janguɓe ɓen nde jonde wonɗa fewjude ɗo ko fewjore ko fewnata ɓiɗɗo ma ha ka yiite wonɗa yewde ammen kadi noon naade kanko tum on fof moɗum par ce que wonɗama jande ɗo kon ina ko Allah yiɗi yarli wonɗa komi yinnuma tum si a daari a tawi ɓen ɓiɗɗo ma e ɓiɗɗo ma on ala jiidodade ndaaru si a ɗaɓɓanamo goɗɗo goo resanamo watta hoore ɗum mais ta wi'u yo waɗu yo yaw ka yaasi inna so waɗi mi sutenemo ha janggo anani sulme ko nodduɗa lam hallam branche téléphone an walla o haali kadi andi à chaque fois nini aɗeɗan giila an tigi ɗandi ko wattan ɗon ko reedu yaganga ɗum wallan giilinde mbiɗo janɗude seeɗa seeɗa ɓiɓɓi yaay kan andi ko projet ko halduɗen kon simi gaynay noon simi gayni récupérde gon go fof après noon mi ya wontire to haɗa ko toon mi jibinirta Allah tan da jibingol ɗo ni subhanallah sa wala ɗum mi jibinta ɗo jibina ɗo wonna ko ɓiɗɗo makko andi noon an mari sérieux probléme an ko mi halan ma wa holetako minnita anon hilan andi hin ko gonga ɗa hiɗilan komin kadi reedanma komi nene ɓiɗɗo ma ko innuɗa lawo ko ɗum ɗon mi watta haysa hulare hay fof minuma mi yahay lan andi ɗa falalan dankagol goye ɗum ɗon noon haɓaɗi lappos kono yiɗa andi an tigiri bébé ɓe wata joɗade ɗon tawa hay ñamete ko karan heɓirte lan wonde e ndu reedu ɗo bo men o wona ñamnejo Allah dandi ɗum accumi programme ko hadden komin ɗasam ñande ko men ɗo to après mi yaha mi jebbiɗiran tan c'est mieux oui andi min kadi lan yiɗuma chéri billah to mi wawandi ko fimandi wonde to mi soodi lecteur de la sedi andi ɓena ñiɗima ɓena may gogo patron debbo jekkanon ɗo mari gogo la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko ɗum hen awata neɗɗo jallude a gani woro ɓawo asikude komi woni gikkurbuti fulawawi giɗataɗo patron madame min nami woni on de mi taw koyan a rentilanto moƴƴa immi tawa ɗon taw koyande fiyalla nanongo falala yawade ko gorko addolamɗo mais on ɗon artiki kene mingi makko me gére diru yesata luɓalanɗo sensila oy mari bobo ɓe wortaɓe mari bobo mana bobo ɗum nayi programme ka yiye komori hakkil fu so ala ɗiɗum gorko ka ko debbo non woɓɓe ɓata ko jooɗo ka patron debbo ɓayɗo rawni o heɓata ruji lorna iranan to Taro ay bien ari yot gola to. Ada dong ngajon. Mi yeri juuti hide yibbe komobe kono hari mi yasi gawdo neddo kadi. Ya radio siga be yimbe no wudi. Jara Naba. kono no dindala me ari kono dindala parce anu dani Ya hindi bapak nungka sare o nani kau den mo. Ko fi ni ne Fatima do. Modi yang adduno mo do. Be nilan ko fi ko golle addi mo fi golle. Non yari non ammi andi jaka na fi golle addi. Jaka kanko modi ambe jaato dirno. Hari ni bi mi anda. Joni woni yang wari gore e suudu do de tani modi yareedo. Ni nandi ke mo yinni mo yo yalto. Woni la wala yaltude nyala ni modi an kadi jungani mo ni wala yaltude bayno ngalla wadi kono woni mawbe membe ko sabu dum min dirani on ko en inno jiwa on yo yaltu min tum modi an jumbe ko der suuda kika bappa ko dum no mi faada yo walli to lan fi Allah ene ko dum don tunno de dal fi modi mana hebini hebo on anki an ko dubi jeduna da yore modi ma aron ko hebude haya hay yanu reedu yannaraali ma hinnaalaando koye mi aɗu mi yoɓɓoraɗo oɗo Fatima ko ande tuma reeduɗa 2 mois ka alhamdulillahi rabbil alamin site
sitena gasi yaltude kwa yaltata ko fiidu no dala fiyo modi mana hebini odo am dubi jelo ayila min mimi yeyi toroku ko mi wonu pay ku yagala ha hanjita dejita ndo ada suti de na suti ba ada suti de mi hay koto anandi su o wona li hebino bidde jelo yalti do ada andi dum ida andi dum ana men jodi kame ha bo dubi jelo dubi sappo e joy anga hebade fi mo hebino do jo imi ndarama imi enejo taebi bobo kongo inetisa nami woni toka kwa awasa menasio amema yasi ida wonde no fi alla ke fango tire so yimi doti on kozo no tomba sin sati ya tule kanko sina sati ya tule ko am bietoma amoy batao o dido tokola ndali jite makone ay bobo no jori kajite ndali ono joni do wacci biddo mo ngoreji no yakkelemu me ora me fekko ko dew galanga do wacciri dum do me da wacciri dana ko yago sina nganduna batara tano do ada jodi do ada jodi anjona ada jodi bidda mon ko yangane wo haymi bappa makko ko andi tantala ko antum wande joni ko dum no wala no mana bappi Allah ya fe minani mimi nyanga yapi ajuka kikwelande me odo no atudo odo wana libe ande kali mi menta Fatima wadu kala ko faala ko yo wonu libe ko watta afamika mo bisat oh asa ujale duno achitangum na te mi andani joni mi andika achitangum sitawa ta multo deo mo kisame mo yakamo men ko ji doctor men pataka kaldelo ala ile galdela vere ko fitu ya macho jota e so mo nanga ni pada ko tinto mimi andari yo Fatima wonu nani bobo gorko anani wana tokoran hazi ko bidda jo wana tokoran anani ka yo min dum ko bidam ko biddo ko bidam asena de ko sudo yo minya bodo mele ngundu dade ay nani mi da no ya sonjo sai da mi da ya sonjo anani ka yo wonu pe epikade kono infalla nyamre boba e amla wodi kadi boba awa balana ni miya bitama meyita na bopo warbade ni italum kadala idi bebe na fala gani io te zero anda s'il te plaît munyo no jamais on ka dibal o fi debo ma kani écoute s'il te plaît on se boani antigri dan mi ko bi nguma yanti ngo so bi do mi hesi kawte dem api jana ko ngi shanu zinangu mafigo antigri dan gunno no tuni ma ne se di gonu de ko quartier ko da nan ta oh andi ansa wattana lila mi jettete ka quartier wallahi mi yi tan mi jetta do bi ferre lo ko kadi mi ngati la huli munyo be kun no di dalan just dalan bi ya yetani da suti mi do hawji himbe no bi la yo yawo ay ni kun mun problema ko fi destel yo ay ma koy da yo tuté parce que ne bi ko yu dem ton hala wayri wadde kuntu way da fi docteur yo bi dan le asenant kidi yo hombo sella bi ko shamuzi ziku jara mamia la vache kon antigri dan di damare na udan ko sabu mina ta sama kila ni kila mina sai da ni kila no sai da mala to ai bingo giù no o si ma coccodrillo tu n'es plus la même personne tout le temps c'est la jalousie très mal mi fala io ho da visit fanni ko dotte giorno mai io o se once in petit conseil mi io tu da visit ko dotte pensa ga
Sa jaman handa ngatu atiba. Jarang.